mun sang sang atanga INP mezo channel clear tu te in zain chibai le fek ule March ni thum ninga ni ania tun tum chu Russia le Ukraine lam update kadan siam lokanga minlo ngai thak sak le theu don nia Russia ral lian laka Ukraine chanturin Japanese mi somsari lai mai chuan international legend na telve andu thu Japan rama Ukraine embassy an riatir to a chung mi somsari zinga mi somnga chu Japan self defense force lo tel to te anni kum som thum le pakomi kurogi chuan te hian soya kum opatok tak tak ten anram chantura silayan hum ka mu khan anni ayakal pasajok tur kani ti kain riani ati Japan chuan Ukraine rama embassy a khar ve to a travel advisory po a chhuah to bok chuti chung chuan Ukraine sipai tan pui turakal du hi mi som sari aya tam an om to ni Ukraine tan pui na tur donation an khon boka mi sing ruk ne na tangin tan pui na $1 million som pasari an khon chuak nge Australian Prime Minister Scott Morrison point ral thuam thale changkang Russia sipai te le an man ruate chena ti chevek thei Ukraine tan pui ani tur thu pathian nikal ta khana lo soi ve to a pu Morrison hian China dem hle boka hetiang hian a soya Russian economic sanction chungchanga China hi angoi makria South China Sea lama military drill anei te hi thil tu lo tak ramdang te a challenge na ti alan tir na nia China malak du dan hi remna le mon na lam hoi pakhat ma om lo Russia sipai te chuan chhun zanin Ukraine khopui te an kap cheme kania Kiev khopui tlak lama Vasil Kiev oil khit fim na lampon zo chuang lova khol tam takan hal ka nga online le social media lama an malak dan ten om tak tak kan mu thina wangin hetiang hian tran pui na kan nei do na ni ati Russian President Putin hian mei alo nei vereng ti te hi mitam tak chuan kan lo hrelo mai theya mei chia kum som thum le pariat mi Alina Kabeva chu Russia IO in international sport lama tel thina gymnast lam hi atui zong ania chai thiam ber title te po ala thina ni chutiang lama world championship a loman voisom palia dong to a European championship a voisom ni le pakhat zet title ala to boka Putin anen hian rei tak anin kopa ama Putin po hi sport ngai na mi tak ani ve niang ni khata darkar ni vel te hi chu taksat soi zoi na nein huna mang ve thina maro chu ton lai tak hi chuan ati man kherlo mai theiani sang ni le som pariat October thla khan a mei Alina ai chuan phaphi ra neya mase van doi thak takin chumi hnu chuan a chan chin riat zui tur om lovin are tadai mayani Putin hi pathloi ne soyani a anupui sur nen chuan fanu pahni an nei ama hi thil zep thei tak thuruk nga zet mayani a fanu pahni nei thu po hi ama phei chona soi ngai lo hrim hrima media lamin an soi chu sakatang chawin fanu pahni nei thu po dar ta chawani tuna kan soi ta a mei Alina ai chan chin po hi media tam tak chon an soi chuak ngam ngai lova ma se sang ni le som pariat khan Moscow news lar ve tak pakhat chuan Alina chu Putin a mei ani thu hantar langa chu media po chu abo ngal tawang wang mai ani Putin a chuan tun ma ka hring nun khawati boi chia mangai lo ati sam et ne nan soi maro chu hei hi thu tak bola hat bol chia matla kemti kan khebik lova media then khatin an soi kan an tar lam chhong ve mai ani White House lam chuan Russia le Belarus sarkar te chu an sanction bel le ta a tuntuma an sanction bel ta ka te hian thlo na le leilama in do na ral thuam chi rang tun lai thiam na electric power mang chi ral thuam khal tu nei lo thlo na tiang chi siam na in nam noi te le company te an tin zone deuh bik ne soyani a Russian sumnar ber Russian airline po anti top saktur thu pu Biden a chuan a soibok nimin ni lai ni khan UN General Assembly thu khom te chuan Russia an dem thu soin an sipai te in thiar chuak vat tura an du thu an soi le a UN member Ramza le somriat le pakhat ten hei hi ngai to in chung zinga Ramza le somli le pakhat te chuan Russia an dem na thuan lan tira
Russia le asangoi zon pui Belarus, North Korea, Syria le Eritrea heng ram nga te hi chuan Russian thlop ti ban pharin an pom ve boka. China, Pakistan, India, Bangladesh, Iran, Iraq le Congo telin ram som thum le panga te chu an neutral hloma. ASEAN member te zinga chuan Laos le Vietnam an neutrala midang zong chuan Ukraine lama ban an phar vek ani. Sipai Council hian Russia tan ma se iwena chuan ucho mutu na athut tlata wangin Ukraine lam tran ta zok din muna an ding ve ni hi. Tin UN level a thu buai nga tak mai Afghan point Ukraine lama ban phar ve bok. Te chuan khovel ram tam zok chuan Russian dem deuh vek chunia kan video masalama khan Russia dem tu te tran fung le Russia tran tu te tran fung kha le lam kan soi ve ve to a kan parat ala neutral chan te po kan soi to kha. China po in Russia chet dan chu lutuk ati ve ta devaniang nimen lam khan China Foreign Minister Wang Yi chuan Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba chu bia in Wang chuan Russia in special military operation ati chu indona tak war ani thua soya inka haya om theinan in biak na thataka an nei theina na malaka tum thu te po soi bok. Olympic opening ceremony a khan Putin le Xi Jinping chuan Russia le China in lai chin na chu chin tok omlo no limits anti deuh kher khania ma se China hian UN Security Council a po Russia lama vote petari lovin angoi ve ri ta a China le Ukraine hian economy lama inzom na thatakan neya Chinese mi sangruk lai mai chu Ukraine rama omin tukin March nit hum thleng khan mi sang ni le zanga vel chu an la chuak thei ta phota midang sang thum le zanga vel te chu an la tang khang ri ani. China hian atira Russia chuan aram himna turin ma la ni ati ve zet khania ma se full support a pengam ta chia lo ne na langa hei hi mi then kha chuan NATO a hlo ruk deuh wanga ni ngem antia a eng ber nge chu hriat thei ri lovani hi. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Third World War nuclear ral thuam manga indo na kan muang atile hemmaya tuntum indo na hian Third World War cho chu angeyan ringani ma na ram rangin Ukraine an tran pui huna Russia chuan a nuclear warhead te atir chuak ngal don ti soi to a NATO le European Union in a en liam mai big arin omlo boka Russia hi chu an beirot ngeyanga lamtang in siamin indo puirap thak tak kan mule don ni om takani tunlai boina wang hian Putin chuan nuclear soiri ta sek maya kum liam ta athu soite kanen chuan nuclear manga indo na hi chakjok a om thei tak lova nuclear ral thuama indo hi ti mi lo turani ti na lo soi to khania ril rufim tak manga ngai to chuan nuclear hi aka mai churin om lova amaro chu Ukraine ramatangin ral thuam hlo om manga Russia an ka vai chuan Putin a thin butut hian nuclear ka tir mai thei boka arin thu vekani na in thil thleng thei kanan soyani chu February 30 Russia sipai nuai khatin Ukraine ram rian hual ti thu new sakan soi lai khan Ukraine run ngam tak lowang tia lo soi tok an kat nuk mai khania tuna heti hian an buai vut mai ani hi Donald Trump a soidan taka Putin hi a huaisen view lo US rorel tu te ando izet ma Putin hi huai ber angin alang tamai mai ani atiang deuh khan mido izep te waw khan na nuclear warhead pani pakhat vel khan en chin te po hi achak ve view mai thei bokani Russia chuan Ukraine run na hi war indona ti tong kama mang du mi lo maya special military operation against Ukraine ati du leka India in Pakistan ramchunga operation anei ang deuh khan angai ani berome Ukraine President Zelensky chuan niruk chung indona Russian sipai sangruk layan thi ti nimin khan soya Russia hian bomb le air strike mangin Ukraine ala don lo ati boka United States President Biden chuan Russia sanction chu khau takina kalpui zela Russia mi an president ne na in nim nai na nei mi ho sa te chu an thil nei te chu sak zel turin Justice Department a hriat tir to bok
March nin hi khan Volodymyr Zelensky chuan aram mi puite ma a thu soin Russia hian world map atanga Ukraine thai bo adua tun ang hun hi tran lam ka nei lo tia inti neutral hun ani lo atia Ukrainian EU membership adil na hi EU summit masaberangai tu aturati ania chuti rualin Albania te the Republic of North Macedonia Montenegro Serbia le Turkey ten EU membership andil na po thutluk na siam alanit suang lov maya chuti mai chuan Ukraine deal na hi a hlo thlin arin omlo tuntrum indona hian Ukraine tan European Union hi han be sei lutuk tur omri lo ni na langa chuti rualin Ukrainian refugees te duat takalo don sonero antum hlea an thei topin Ukraine hi an tran pui reng thawani Ukrainian membership adil hun hi hun khirle boina sausan lai tak alo ni veya ril rufim na yahara EU hian ngai dana siam mai ngam lo ni na lang United Nations Human Rights Council session voiceomli le pakua na chu nimin khan Geneva a nein Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan he thut khom na hian video conferencing kaltlangin thuasoya mase Russian Foreign Minister mail TV screen alan vele Ukrainian ambassador to UN Yevgenia Filipenko chuan ma hruain rambung palai zarual te chuan zuin an chuak tavek maya European Union United States Britain le West ram palai te chuan Russia boycott hi anzoma chuti lion China Syria Tunisia Venezuela Yemen le ram enge mozat palai te chu an thutluan ve thung Ukrainian ambassador chuan anram puan char kengin Russia Ukraine invasion a Ukraine thop tu te chunga lom thu soi chungin rorel na in atangin achuak ta ne Russian Foreign Minister chuan a thu soi na khovel ram him na chu Ukraine thu nei tu ten an ti chiani ati ve thunga nimina State of the Union address a khan US President Joe Biden chuan Vladimir Putin chu engthil nge lo thleng don engma hello ati boka Biden hian Russia laka cheta la thut du ve mai thei ani hi Ukraine khopui ki fatanga hlutuk lova Russian army convoy tam takan omeka Ukraine sipai te an chet fulo vai chuan Ukraine hi tlom mai thei din muna ading to ni Crimea marlama Kherson khopui chu Russia chuan ala to a heta tang hian mun dang pol samzo ka lak bel thei anin ring hle nimen khan Kharkiv mi somni le pakhat hi in hliam tur zale som pahnian ti regional governor Oleg Senegunov chuan soi Russian Space Agency Roscosmos chief Dmitry Rogozin chuan khovelin Russian sanction reng chuan International Space Station hi Moscow do turam te chunga kan tlak tir mayang tia in throsa in ISS hi United States Europe India emo China ram chunga emo atlat heya tuin nge dang theyang ti in chawna siama khovela paho saber Elon Musk chuan SpaceX ti na lo changa anwa SpaceX CEO Elon Musk chuan soifi in International Space Station hi ke chelo turin a company SpaceX hian ahum theyang atiani hetia Ukraine lam thop takmaya Elon Musk a chet fo ta ka chuan Putin a target ani hi metam takin an hlok thon pui hle maya film khur hle turin Twitter kaltlangin an cha mol mayani ole tuntumata na Russian invasion lam update kan an siam thei chu khati zong khania clear tu tena top thengamin clear saka menlo ngai thak sakle thewa wangin in chunga kan lo me